bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Urugendo rurakomeje, twageze ku cyumweru cya gatanu mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ba. Uyu munsi turabona Yezu akomeza gutembera mu karere ka Galileya. Ubu turamubona ari i Kafarinawumu mu rugo rwa Andreya hamwe n'umuvandimwe we Simone, kandi aherekejwe na Yakobo ndetse na Yohani. Murabyibuka ko Yezu yabatoye bwa mbere na mbere kugira ngo babe kumwe nawe, bagumane, bamenye amabanga ye. Ntabwo rero yabatoye kugira ngo abakoreshe, ntabwo ari abakozi be, ahubwo ni inkoramutima ze zimuherekeza kandi zikaba kumwe nawe. Nicyo rero twigira bwa mbere muri Ivanjiri. Yezu aradutora kugira ngo tugumane, kugira ngo turyoherwe n'amabanga y'ingoma ye, kugira ngo twinjire mu kuri kw'ijambo rye kandi turyamamaze. Ku bwa kabiri rero turigira muri iyi Ivanjiri inshinga eshatu zikurikiranye kandi ziranga ibikorwa bya Yezu mu bantu. Igikorwa cya mbere Yezu akora kandi dusanga muri Ivanjiri ni igikorwa cyo kwamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana. Iyi nacyo cyamuzanye kugira ngo abantu bose bagerweho n'iyo nkuru nziza, kwamamaza ijambo ry'Imana, kwamamaza ingoma y'Imana. Nibyo Yezu Kristo yakoze, ni nabyo yasigiyeho umurage kiliziya ye. Twese twamamaza ingoma y'Imana, buri wese mu rwego rwe, kugira ngo abantu bose bagarukire Imana kandi abantu bose baryoherwe n'iby'ingoma yayo. Ijambo ry'Imana iyo turyamamaza, natwe ubwacu riraduhindura kandi rigahindura n'abaryumva, kugira ngo twese nyine dukomeze tugire dukore umuryango umwe, umuryango w'Imana ariwo kiliziya. Inshinga ya kabiri ni inshinga yo gukiza. Yezu yagiye akiza uriya nyirabukwe wa Petero, banza yararwaye malariya, ako kanya ahita akira, aratangira arabaza Imana. Natwe rero tureke Yezu adukize indwara z'umubiri, adukize indwara za roho, adukize ibintu byose bishobora gutuma urugendo rwacu nyine rumugana ruzamo agatotsi. Arabyiteguye kuko natwe twamwakiriye, dushobora gukora ibyo we akora ndetse tukanarenzaho, kuko Roho Mutagatifu yadusezeranyije akora, akomeza akaduherekeza kandi akadutera imbaraga. Ntiducike intege rero. Niba urwaye, niba umeze nabi, nimba uri mu bibazo runaka, Yezu arashaka kugukiza kuko nicyo cyamuzanye. Tumwemerera adukize indwara, adukize ibyago, adukize ibintu byose, kuko nicyo cyamuzanye. Izo za malariya, za coronavirus, Yezu ashobora kuzidukiza. Ariko kuri no coronavirus dukomeze twirinde, dukurikizanye n'amabwiriza tubwirwa. Inshinga ya gatatu rero ni inshinga yo gusenga. Ngo Yezu yamaze gukora ibyo bitangaza byose, noneho aravuga ati ni ngombwa ko nganira na Data. Nibwo yazindutse mu cyakare ajya ahitaruye, aratangira nyine arasenga, aganira. Natwe rero dushobora kubyigiraho, kuko nimba uri umukristu, nimba warayobotse Yezu Kristo, ugomba kugira igihe cy'umwihariko cyo gusenga. Isaha wenda ntushobora kubyuka mu cyakare ngo ujye gusenga, ariko hitamo mu munsi wose igihe wagenera Imana, isaha wagenera Imana. Hari abakunda kugena isaha ya saa 9 z'impuhwe z'Imana, hari abajya muri twibature bagasenga. Ibyo byose bishobora gukorwa kugira ngo twibuke ko kuganira n'Imana mu isengesho ari byo bituma kwemera kwacu gukura, aricyo gituma urugendo rwacu rubamo ibyishimo kandi rukanera imbuto. Dukomeze rero, twemere tubane na Yezu ko yaradutoye, hanyuma twamamaza ijambo ry'Imana. Nituryamamaza niho tuzanakizwa, rikadukiza ryo ubwaryo. Hanyuma dusenga Imana tugenera igihe cy'isengesho mu buzima bwacu, twagena igihe cy'isengesho kandi tukanakundisha isengesho n'abandi bose tubana cyangwa twahura nabo. Dukomeze rero turyoherwe n'ijambo ry'Imana.
muri iki cyumweru turabisanga mu ivanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 29 kugeza ku wa 39. Twese dukomeze tugendane kandi twemere koko Yezu Kristo adukize. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza twese abavandimwe.